Upravo se nalazimo na jednom takvom okupljanju, prvom Food and Wine sajmu u Oberhausenu u Bavarskoj. Ovo je događaj na kojem hrvatski proizvođači prezentiraju svoje autentične proizvode i približavaju ih našoj dijaspori. Osim predstavljanja delicija, ovakvi sajmovi pružaju priliku za razmjenu ideja i inspiraciju. Oni simboliziraju podršku zajednice i mogu ohrabriti one koji razmišljaju o povratku i pokretanju vlastitog poslovnog puta u domovini, pokazujući kako zajedništvo i povezivanje mogu otvoriti nove mogućnosti za sve. Cro Food and Wine sajam je u svom prvom izdanju okupio veliki broj posjetitelja iz znatiželjnika. Pitali smo organizatore kako je došlo do ove ideje. Nakon korone, nakon one cijele korona krize, vidjeli smo da se ljudi nekako otuđuju, da se udaljuju jedni od drugih i hrvatskih događaja kulturnih je bilo jako malo. I onda smo nekako pokušali kompenzirati to, spojiti glazbu, spojiti kulturu, spojiti promociju turizma hrvatskog i spojiti na kraju krajeva i ove prekrasne proizvode. 30 izlagača i nekoliko stotina posjetitelja je do sada već prošlo, a očekujemo još više u toku dana i sutrašnjeg dana. Htjeli smo ovim potaknuti zapravo i tu proizvodnju i podržati te naše ljude, vrijedne, mlade, da ih potaknemo da proizvode svoju organsku, zdravu hranu nasuprot svemu ovome što se nudi u supermarketu. Posjetitelji su imali priliku kušati razne delicije koje odražavaju bogatu tradiciju i raznolikost hrvatske gastronomije. I Njemci jako vole ove naše sireve, pršute, kulenove seke, i da ne nabrajam likere. To oni baš znaju, kako bi mi u Dalmaciji rekli, nanjušiti to. Važnost ovakvih manifestacija je velika, ne samo za izlagače, nego i za naše ljude u dijaspori. Ovdje ima jako puno naših ljudi kojima fale domaći proizvodi, fale malo domovine i onda ovdje doći, predstaviti im, dati im priliku da probaju sve i da vide da u biti sve što probaju mogu naručiti. Jer ako se ne pobrinemo da imamo publiku za našu domaću hranu, naprosto ostaćemo bez nje. I koliko god može u Hrvatskoj bilo teško plasirati domaće proizvode, vani ih itekako cijene i zato je ovo odlična stvar za otići u biti direktno u Njemačku, pokazati da se to može i ovdje postoji tržište za naše proizvode, samo treba naći put i ovakvi sajmovi su jedan odličan primjer kako to raditi. Hrvatska vina, premda nisu široko zastupljena na njemačkom tržištu, polako pronalaze put prema ovdašnjim potrošačima. Jedan od pionira promocije hrvatskih vina u Njemačkoj je i Gerhard, koji preko 20 godina uvozi i distribuira najbolje od onog što hrvatski vinari mogu ponuditi. Es ist ganz wichtig, dass vor allem die deutschen Fans, deutschen touristischen Gäste, die wir hier haben, natürlich auch die Möglichkeit haben, direkt zu probieren. Weil es gibt wenig Möglichkeiten, außer in einem Restaurant, die aber auch eine sehr eingeschränkte Auswahl haben, wirklich Weine zu probieren. Deswegen sind Veranstaltungen wie diese hier sehr wichtig. Ja. Organizatori imaju planove i za narednu godinu. Mogu najaviti sljedeće godine u 5. mjesecu još jedan ovakav event, s time da će biti puno veći, puno opsežniji i to u Minhenu. Nama preostaje da poželimo sreću narednim izdanjima ovog sajma i da preraste lokalne granice. A kakvo bi to okupljanje i druženje bilo da nema i prave pjesme koja nas je barem za trenutak odvela put domovine. Ne diraj moju ljubav.